አሁን አላወራም ስለቅ ነው من عربي ማለት ነው ጣዕሙ ሲጀምር ዛፈራንና ሰመን ሄድለው ጣዕሙ ማለት ነው የዚህ እንትኑ ከዛ ዛፈራን ከላይ ለሰነስኩበት የፈለጋችሁትን ሙከስራት ከላይ ዲኮር በማድረግ እንዲቀዘቅዝ መተው አትክደኑት ላበት እንዳያመጣ አትክደኑት تحت المكيف ወይም ከሙከይፍ ስር ሙከይፍ የሚከፈትበት ክፍል ውስጥ አስቀምጡት ይቀዝቅዝ ከዛ ነው የምትከርኑት ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምታረጉት ባት መትዘይኑ لا تسكرونا لا تحطونا غطا بعدين تحطونها تحت المكيف አሁን አላወራም ስለቅ ነው ماشي بوق على اللي
سالسما من قدون قرار قولن يا ساين هلون أسفتو ما ستين سيد يالانتو وندمن مورد حبستو سميتين قرميا ستجي أدري فصم لاسابي سنتون كافاف لاي قفاوت سفيون من قدات ببي ما وقي مسلو ما شنف سفكر قجن منوري كعبة يميل كون واندمين قلبون سبري من قده بايا سامنين بايهوت بني علماكم جربهن ستهنيات